Jesus do Fuani Semusi Lebo Apamani Bo Apamani Azarone Hallelujah. Hallelujah. Hayi bathi nasedawo sapanjani. Kuba mnyama kanganani. Hallelujah. Yabona ke iBhayibheli lithi lababhekisa ubuso babo kuNkulunkulu. Bahlala njalo bamamatheka bese lithi ke manje angeke baze badliwe nangemahlobo ngoba impilo ihamba ibe lentimbo lentakwenta ukuthi udliwe ngemahlobo kodwa nangabe mehlo akho abheke kuNkulunkulu angeke uze udliwe ngemahlobo yavele yachoka nje tibeke ngeke uze udliwe ngemahlobo. Gama lenkosi malibonga. Amen. Awusekusile bazalwane. Sengogoqe bathi. Sengogoqe bathi. Ngumfana kaNkulunkulu bazalwane. Jesu ngiyamthanda wenkosi. Ngathi nangithatha livangeli ngakhalelwa mina. Ngakhalelwa ngilabanye bomake bathi lento lengiqalile ingenkulu kwami ngeke ngize ngikhona. Kube kwakuya ngemagama lakhulunywa abantu livangeli ngabe ngaliyekela ngoba na uthatha livangeli kunalabo akushayela tandla ukuthi wena kona kodwa kuba nebantu labatawuthi lo ngumlilo wani manje Maphela bakubalele kusina uqedze liviki utabudosile babone liviki liphele nakuphela inyanga bathi utabudosile bakubalele kodwa uNkulunkulu kwathi noma kubaliwe wema nami wema nami uNkulunkulu votha lengashiyani invotha lengalahlani igama lenkosi malibonga uma sehla kulensaba bazalwane liqinisa lithi sitawehla simanyatela yeah ngoba iBhayibheli lithi Moses wakhuphuka wayentabeni wayohlala khona naNkulunkulu wathi nakehla ayabantwana bakaIsrayeli lithi iBhayibheli ubuso bakhe babukade kumanyatela kufakazela ukuthi Moses abengazahleli naNkulunkulu ngoba ngeke uhlale naNkulunkulu ube njengoba ungasinjani nangabe uhleli naNkulunkulu kulethi batakubona abantu basi lo ubuyakhona thabeni yasimakathi amanyatela kunjalo utaba njalo bazalwane nasifika emakhaya taba lelishintshe labatali khulu basi laba babuye thabeni yasimakathi yeah igama lenkosi malibonga cela shapteleni bazalwane Zahluko 10
verse 4, Corinthians wesibili. Corinthians wesibili sahluko 10 verse 4. Sethwala njalo emitimbeni yethu kufa kwaJesu kuze kuthi nephila kwakhe bonakaliswe emtimbeni yethu. Hey, liyangilahlekela leli verse nangabe lisho njalo. Second Corinthians 10 verse 4. Dikali lesilwa ngathi akusitoteli kodwa khali taNkulunkulu etemandla idlitha tinqaba. Awubambe ke mama. Ngicela nje ukuthi sihambisane. Leli verse lithi tikhali lesilwa ngato. Lokusho ukuthi bazalwane impilo igcwele timbi. Impilo enjani manje? Impilo bazalwane igcwele ini? Impilo igcwele timbi. Akukhathalekile noma usesikhundleni lesithike ngekusebenza. Noma mhlambe umahlalela uhlale ekhaya. Noma mhlambe uyakhanya noma undima ngelibala kodwa lokusalako ukuthi manje impilo igcwele yini manje? Noma umdzala noma umncane kodwa lokusalako tikhona timbi tebantwana tikhona timbi tebantu abadzala ngoba impilo igcwele timbi. Impilo igcwele timbi. Abathi umfundisi wami babesigwalaza inkinga lekhona ukuthi thina sime ngala imbi ishisa ngakhona. Wasikhalela naso inkinga ukuthi imbi netigama kodwa ibhadi yethu thina sime lapho imbi ishisa ngakhona. Impilo inetimbi bazalwane. Ngaba kusiyo impilo. Nangaba udlule timpilo. Ngaba kusiyo impilo. Igama lenkosi malibonga. Cela ke ufunze mangwana. Ikhala silwa ngato akusitoteli. Lalelani bazalwane. Umuntu njengoba impilo igcwele timbi uyasidinga sikhali. Ay. Njengoba impilo iphithitela, impilo igcwele timbi, umuntu uyasidinga sikhali ngoba sikhali ngiso lesitawumene ukuthi akaphelele timbi akhone kunqoba. Mancane mathuba akuyinqoba imphi nangabe esandleni sakho awunaso sikhali. Mancane mathuba. Qhubeka mama. Kodwa tikhali taNkulunkulu mandla idlitha tinqaba. Ipitsati inkulumo letingenamsebenzi. Uthi manje lo mbhali tikhali lesilwa ngato akusitona delive kodwa tikhali taNkulunkulu letikhali tinemandla. Number 1 ekubhidlitha tinqaba. Lalelani bazalwane. Hallelujah. Jesus. Impilo bazalwane inema-obstacles. Uyeleka uthi uyahamba udibane nolibonza kodwa kupite ukuthi manje impilo iqhubeka but embi kwakho kunani? Kuyeleka uthi uyahamba udibane nemanje kodwa manje impilo kupite ukuthi iqhubeke noma imanje. Uthi lo mbhali letikhali uNkulunkulu tinamandla ekubhidlitha tinqaba. Lo silapha nje bazalwane nguloyo unenqaba yakhe. Nguloyo unenqaba yakhe. But sethambiso salivla uNkulunkulu ukuthi letikhali lesilwa ngato tinamandla ekubhidlitha tinqaba. Namhle kuseni sitawuphuma la tinqaba tibhidlithiwe. Yeah. But tikhali uNkulunkulu tinemandla.
Qhubeka mama. Dibhidlita konke lokuphakamela evimbela kwathi uNkulunkulu. Dithumba yonke imicabango. Awubuyele emva ngathi khona sokwecile. Dikhalile esilwa ngato akusito elive kodwa dikhali taNkulunkulu letinemandla ekubhidlita tincaba dicise inkulumo Nango ke lokufuna. Timbidlita tincaba. Yeah. Bese tiyaqitha. Nkulumo letingenamsebenzi. Awusuka le madoda. Bese tiyaqitha. Tinkhulumo letingenamsebenzi. Ngoba njengoba silapha nje bazalwane kuletinkhulumo ngathi. Futhi ngawushiya umuntu ngabe kude abantu labakhulumako ngawo. Labanye bakhulumile bathi lo akana weta lapha kwabanjwa umhlaba kwathona sengumkhawula kaJubi la. Lithi ke iBhayibheli noma ngakhuluma abafase babonke bathi ngci. Kodwa tikhanda uNkulunkulu tinemandla ekukhipha lento othi kulo. Jesus. Amen. Hallelujah. Tinemandla ekukhipha lento kulo. Ngicela lomunye angivulele isahluko 2 Timotheo wesibili chapter 4. Yeah, Timotheo wesibili chapter 4. Yeah, msetu ngakhula. Timotheo Sahluko 4, start at verse 6. Mine sengi yanikelwa sesifikile isikhathi sami. Mina sengiyende njani manje? Sengiyanikelwa ngoba isikhathi sami sesijani. Sesifikile, qhubeka manje. Ngikulile kulalo Lalelani basalwane, impilo inedini. Uthi ke Paul manje ngikulwile kulalo kuhle ngoba ekholweni siyalwa. Sengitethile inzima yami ngibambelele Inzima yami sengitethile ngibambelele ekholweni. Amen. Manje sengihlalelwe ukuthola umkhelo. Manje sengihlalelwe ukuthola umkhelo. Efesu sahluko 6 verse 10. Efesu sahluko 6 verse 10. Stokijima. Ephesians 6 verse 10. Wekuphinaphinana enkosini nasemandleni ayo lamakhulu. Thatha number 11 man. Somantonke eqali kaNkulunkulu khona ntawuba nemandla ekumelana nebuqili baSathane. Lalani ke basalwane. Hey. Shobani into tingakhi manje? Donke tikhali. Ngicela abantu babe sihlanu babuyela ngaphambili. Babe sihlanu babuyela ngaphambili. Hey, manje mina ngizosise ngishutha njani mina? Nugget list. So pumeli. So hambili. Basashoda. Awuphinze ke manje verse 11. Somantonke eqali kaNkulunkulu khona ntawuba nemandla ekumelana nebuqili baSathane. Shomani donke tikhali. Kuze ndoba nemandla ekuma. Ngoba emandla ekuma asetikhalini. Emandla ekuma asetikhalini. Awuyeke verse 14 man. Ngakho ke manje intingalo tentiboshiwe ngeliqiniso. Sikhali sekuqala bazalwane. Liqinisa. Hey. Awuphindele verse mark. Ngakho ke
Manini tingalo tenu tiboshwe ngeliqiniso. Sikhali sekucala iqinisa. Lithi ke leli Bible manini tingalo tenu tiboshiwe ngeliqinisa. Lalelani basilwane. Nangabe lukhalo lungakaboshwa. Nangabe lukhalo njani manje? Lungakaboshwa. Kuyavama ukuthi uthi uhlete ekhaya ubone abantu bangena ngikhona engamabuza lapha. Ngoba la kunemfana lebathi Justice. Lo lapha nje sihamba nana inkombatana naye. Ceka lolukhalo. Kuthi sangena lo mfana yingoba lukhalo la Justice luyaqeka. Hayi kwadula ekseni. Nangabe lukhalo liqeka kuyofika abantu sitopota ukuthi umntwana wethu sonakele. Ngoba lukhalo lomfana luyaqeka. Lithi ke iBhayibheli mhlomani tonke dikhaya. Jankulunkulu sikhalo sekuqala liqinisa. Leqinisa lithi asifase la ikhalo mateke. Hallelujah. Hallelujah. Lo munye wathi uhlete emsebentini. Befike bamshiyela liswana. Bashiya nje lapha etafuleni. Kwethuka ema-colleagues. Kuthi kubangwa yini ukuthi kube nje sizathu ukhalo liyaqeka. Ake sithathe into bazona ntibe ngimbalwa. Lesithathu khuluma ngeqiniso. John chapter 8 verse 32. Sikhalo sekuqala lekufuna ukuthi silobe. Liqinisa. Liyawulahla iqiniso. Leliqiniso liyawunikhulula. Ngicela nje kubekisa ngale into leyakhulunywa nguwe baba wami. Uthi wabo wavelelwa siphosizwe ekhaya. Washaya litshwele noma inkukhu angisathi. Kanti uyakubona tsatse wena. Wafumgwebe. Kanti uyakubona tsatse wena. Uthi ubone lo mgwebe abantu abadala. Hayi madoda. Wakhanzakala usilendzaba le ayikafanele ufika kubantu abadala. Kufuneka ibe yakho natsatse wena. Bantu abadala bangede balade iqiniso. Uthi umgwebe ufenjani ngoba indzaba yabo bobabili. Uthi ka umfundisi tsatse wabo lo wasumanda sidila. Apheka umthuma nje. La ufuna kumthuma khona nakathi uyana athi umgwebe. Madoda. Noma ngabe Juliyana aphumele ngaphandle ayokhemandi athamba sizata ngengiye hamba sike umgwebe aphuma gijima. Awuleyo mfihlo. Aphuma gijima. Uthi manje umfundisi wasuyadzinwa. Wasuyadzinwa. Ndaba sidila sasisi. Kusebengini. Wasuyahamba uyobhoda kubantu abadala lo mgwebe njengoba unjenje bongosi. Wangiphunyukela. Wangiphunyukela lo mgwebe. Wangiphunyukela lo mgwebe. Wabuya sisi. Wathi bhuti awugijima uyele. Wathi hayi namhla ngini. Wathi umgwebe. Wathi anginenzaba nemgwebe wakho. Ya. Nenzaba nemgwebe wakho. Iqiniso seliphumile. Fuza ke bantu, fuza lapha. Baphendula abathi Cala phasi nje manje. Ngiyakulahla. liyawulahla iqiniso. Lalelani ke basolwana. Lokwasitha umnakethu ukuthi bantu labadala
baladi iqiniso Hey. Hey, lalela lokunakushintsha kulesimo ukuthi liqinisa alatiwe uthi yena ngepastor umbhali ndawuthi ngalathi iqinisa bese liyalikhulula naso inkulumo yethu ehlezi khona hlethe eqinisweni Yeah. athi umgwembo sakusana nzaba ngoba liqinisa selikhulumile iqinisa selikhululile Hey. hey, ndawulanda iqiniso Proverbs 23:23 Proverbs 12:19 sibe banenge nje baselwa sikhuluma ngesikhali lesi sikhali lesiqinisa lesikhali lesi nabe siphethe sona sitawukhuleka 23 Proverbs Isaka 12:19 Isaka nakunento basana lemelo silwele ukuthi siyithenge liqinisa sithi singalithenga bese sithengisa ngalo 12:19 Umuntu okhuluma ngeqiniso uyakhonza. Kodwa lokhuluma emanga akakhonza. alelane basana umuntu lokhuluma iqinisa uyakhonza kodwa lokhuluma emanga konke kanjani nangabe siyafuna khonza bazalwane indzaba iseqinisweni yeah. Hey. uyathi ukuthi mina nebhlungu liqinisa lebhlungu bazalwane liqinisa lebhlungu yayi ngithi ke mina lifanana nemjovo ngoba umjovo ubhlungu kodwa ungawuvumela ukuthi nesawufaka isibunu ube usuyavama lokhu uphile Yeah. ngiyakhumbula ukuthi ngalenye ilanga kunemfana lo wathi neso yamjova waminya Qinisa tibungu. ngalesikhathi aminya saqina nesibunu safanana nesitini wathi awufaka umjovo waphuma ngoba uminyile nothi mina ngisawuminya thambisa 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 lenkinga nje kunje ulothi uyaminya wena thambisa Hi. thambisa lapha thambisa bathi awuphili precious body precious body ngicela ufunze manje isikhali sesifike isikhali sesifike khona lapho ngihamba naleli verse manje Sesibuyela kufesa mfundisi. nyalo nje awusasuka Efeso 14 siyahamba sibheke ndasi siphika letikhali njengabavalile kube khona mina ngikufunzelayo Efeso 14. sikhali sekuqala ngithela iqinisa sesikhulumene ngalo iqinisa salikhweshisa sikhali sesibili khona lapho nje Ngifake sivikelo sesifuba lesisilumo. lalela nje bazalwane nifake isivikelo sesifuba lesikulunga sikhali sesibili kulunga the righteousness of God naso sikhali lesidingakala ukuthi bazalwane basiphathe sikhali lesikulunga sikhali lesikulunga ngicela ungifundzele Proverbs 12 verse 21 na Isaiah 3 verse 10
Proverbs 12:21, Isaiah 10, and Isaiah 3 verse 10. Nabalungile bayawuhlala baphephile edingotini. Lalelani bazalwane, labalungile bayawuhlala baphephile edingotini. Lokusho ukuthi nangabe umuntu uyathi position ukuthi utimatanise nekulunga, you are guaranteed safety yakho, you are guaranteed health yakho. Labalungile bayawuhlala njalo baphephile edingotini. Dikhona ngole singena kude ngoba sikalungi. Slimane ngoba sikalungi. Isaiah 3 verse 10. Tshelani abalungile sitabambe. La umlayeto. Hey. Abantu labalungile batshele ukuthi konke tawahambela kahle, walunga, you are guaranteed ukuthi takho tawuhamba kahle. Ngoba bayawudla ithelo lethu. Bayawudla kuthina. Nasi lesikhali bazalwane. Lesiyathi ukuthi sisembathe naso. Kulunga. Sibuka tikhanda uNkulunkulu. Tshelani labalungile ukuthi konke Sitabambe la. tawuhamba kahle. Chubeka mama. Ngiyabonga mnekethu. Maye kulababi isekelele isetikwayo. Uyawuphindiselwa kubo. Cela ke mangwami ukuthi buyele emuva. Efeso. Efeso 6. Sithatha tikhali. Inyawo tenu ngithukize ukuthumela ukushumayela lemfanelo yekuthula. Kunabo bonke lithathe lihawu lelikukhona. Lalelani ke bazalwane. Sikhali sesithathu. The shield of faith. Hawu lokukholwa. The shield of faith. Kukholwa. Lithi ke iBhayibheli ngaphandle kokuthi umuntu akholwe akusilula ukuthi ayiletha injabulo kuNkulunkulu. Sikhali lesinye uNkulunkulu abhe ukuthi siphathe noma sibe naso. Sikhali sekukholwa. Qhubeka. Lelitawuba nemandla ekugcina ngalo lonke likhaya. Lithi ke iBhayibheli kukhona tintfo letivuthako. Njosi lapha nje bazalwane kunetinto tiyavutha. Tivuthela thina. Uthi ke lokubhala isitaba nemandla ekuzula kuvuthako sikuqishe sisebenzise ukukholwa. Nangabe ukukholwa awunako kunetinto letawuvutha phambi kwakho angeke uzuthi khona. Kodwa wona ukukholwa you are guaranteed ukuthi lovuthako tawuqisha. Amen. Ngathi ke bene manje ukukholwa ngeke uze ukubone ungakuthathi wakufaka emhlabathini. Abangipha bazalwane. Uyabona inhlanyelo 7:19, 7:27. Nangabe lenhlanyelo ihleki lapha eshelfini. Lapha kaSikhombwane noma package ungeke uze wabone emandla alenhlanyelo. But the day uyithatha lenhlanyelo uyifaka phansi awubone emandla ayo. Ukholwa kwakho kuthathe ukubeke ku-action. Amen. Utakugeneratela ithele. Ayivutha impilo tawuqisha ngoba ukholwa kwakho uyakusebenzisa. Amen. Naso sikhali uNkulunkulu lathi Francis Shombe. Uze lemlilo levuthako lemakhaya. Levuthako lemisebenzini yethu sibe nemandla ukuyicisha ngoba sembethe a shield of faith. The shield of faith. Dala phasi mina. Qhubeka mama. Lithathe imbanditshe leyinzinziso nenkemba yamoya lelidla. Nithathe impantitshe. Yini impantitshe bazalwane? Nithathe impantitshe. Leyinsinziso. Impantitshe makalapa.
Uyabona ukuthi khona inkampani la ungangeni khona mina ude emakalapha. Ngoba uyithreat ukuthi asilimalela. Ulimale ngabo ulimale enhloko. Hey. Uyabona kaze kulimale enhloko siyobona ke. Hey. Ungalimala nyango. Likhona ithuba lokuthi ungaphila. Ningakunyathela imoto, nyathela nyango, kodwa nyathela inhloko konakele. Hallelujah. Lithi ke iBhayibheli nithathe ipanti nje. Nifake inhloko. Le insinziso. Naso lesinye isikhali. Salvation. Yabazalwane, ayikho iyenza njalo. Hey, ayikho iyenza njalo basebenzi. Ayikho ijikane khona indlela lekhaya yendlula la. Ensinzisweni. Noma ngabe uyadenda letinto ukuthi sikushiye ngala sikukhanze ngane kodwa nela siyakhona nawe utawushiya lemvo le lesikhali lesi ngeke uzulunge. Lesikhali lesi ngiso lesithatha ukukhona ukubhekana nesitha indlela inkala ezidisweni. Uthi ke manje lombhali insinziso is a must. Lesinye setikhali lekumele ukuthi manje sisiphathe. Dala phasi mama. Cela ushaya isikhathi segcina manje. Nenkemba yamoya lelidla. Lalelani ke basalane. Nenkemba. Yeah. Nenkemba. Lendlela inemahlatsi. Lendlela inemanyeva. Lendlela inemena. Yayidzinga inkemba. Yayidzinga inkemba. Uthi ke manje lokubhali ngiphathe inkemba yamoya lelivi laNkulunkulu. Ngicela ugijime umfundisi Mateyu sahluko 4. Mateyu sahluko 4. Lapha verse 2. Asazilile kudla imalanga lengemalanga lang 40 nebusuku bakhona wase uyalamba umningi wase uyafika kuye uthi nawe indvodzana yaNkulunkulu tshela ngaye manje aguquke abedingwa. Jesu wathi ubhaliwe ukuthi umuntu angeke aphile ngesinkwa sodwa. Lalelani ke bazalwane. Lenkemba lelivi laNkulunkulu isibeka position ukuthi uma sitha sisiconfronta. Lithi iBhayibheli Jesu athi emalanga ngamashumi lamane alambele kulapha. Wasefika Sathane wakhuluma wabatriki nangabe wakamabuza. Nangabe wakamabuza kangivele ngiwakhona. Hey. Yamva lo muntu. Nangabe uyinvodzana yaNkulunkulu. Nange manje washintsha besini. Kanivele ngiyindodzana kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli Jesu wabekade aphethe inkemba wathi hey suka Sathane kubhaliwe ukuthi umuntu ngeke aphile ngesikwa sodwa kodwa uthi aphile ngawonke amavi laphuma emlonyeni wakhe wema naye wamelene naye ngoba alesikhali lesinkemba lelivi laNkulunkulu siyayidzinga lenkemba. Siyayidzinga lenkemba. Awushaya verse 6. Awushaya verse 6. Wathi kuye nawe indvodzana yaNkulunkulu ijike phansi ngoba kubhaliwe ukuthi uyawulayeta tingilosi takhe ngawe ukuthi tikwethwale ngetandla takhe ungeke wakhutshwa nalitshe etinyaweni takhe. Yeah. Qhubeka. Jesu wathi kuye kanti kubhaliwe futhi nekuthi ungaboyilinga inkosi. Lalelani basabani wakho. Uyamthatha manje mbeke ethi lesicongweni. Uthi nangabe uyinvodzana yaNkulunkulu dijikile phasi. Hey, lingeso manje.
dijitele phasi uthi ke Jesu mshaya ngenkemba kulotshiwe uthi ngeke uzumlingi uNkulunkulu wakho yebazana siyayidzinga lenkemba lekusikhali selidla uNkulunkulu Yes. Kuza the last verse sahluko verse 8 kuya ku 10 Waphindze futhi Sathane wamthatha wamenyusela esiphongweni senzaba wamkhombisa yonke imibuso nebucwebecwebe bayo wathi kuye konke lokhu ngitakunika kona la ungamane uwe phansi nje ungikhothame Jesu wathi kuye suka Sathane ngoba kubhaliwe ukuthi ubokhona inkosi uNkulunkulu wakho umkhothamele yena yedwa wesuka Sathane wamshiya kwase kufika ingelosi dadewusida Jesu lalelani baselwane Nkosi yami uJesu wakhona ukuthi amelane naSathane ngoba lesikhali lesi selidla uNkulunkulu wasisebenzisa nansi baselwane uze sikhone ukumelana naye lesikhali lesi selidla uNkulunkulu kumele ukuthi sisebenzise igama leNkosi manibonga singakathandazi cela umfundze le verse ngile gcina incwadi yezenzo sahluko 28 ufundze khona verse 1 Nkosi siyathandaza siyathandaza sesisinzile sonke sathi sesisinzile sonke sesisesichingini sathola ukuthi lesichingi kuthiwa kuseMalta lalelani ke basabani no uMposo Paul la kusahluko 27 usilandzisa nebulukhulu ladibana nabo nakatawelela esichingini saseMalta leli gama lelithi Malta lisho live lelutsho lithi ke iBhayibheli Paul wahamba wafika kulesichingini saseMalta qhubeka mama Okay. bantu bakulesicingi baba nemusa lomkhulu kithi laseyicala kuna ngakho ke kwase kumakhada basela umlilo soza kuthiwa ke Paul nalabo behamba nabo nabafika la eMalta bakhanza ukuthi labantu bana eMalta banemusa lomkhulu balungile la kusahluko 27 boPaul baqhamuka ekhathe emantini bahlambile bawolela ngeshelo nabefika la eMalta la eveni loluju kuthiwa bakhanza nabantu baseMalta banemusa basela umlilo ngoba lelitulu laseqale kuna kanti futhi wasekumakhada basela umlilo qhubeka mama Paulo wasabdela tinkunyana wathi asetibase kuthiwa ke Paul angakawothi lomlilo la ukhanze ubasiwe bantu baseMalta wasuyagijima naye so uyosabdela ukuthi ngentengotha mahala kodwa nami akube khona tinkuni le ndawutananto ngife ngitibeke la nami ngithingotha ngibe ngitibekile tinkuni qhubeka mama waqhamuka inyoka iqoshwa kushisa yalunga Pawula yaze yanamathela yalenga lalelani ke bazalwane kuthiwa la kulomlilo kwakade kunenyoka lebeyilanga phasi kwalomlilo ihleti khona la ikhathi kulomlilo kodwa kuthiwa lomlilo wathi na ukala kufuthumana kaseyeva lenyoka ukuthi la sekufuthumela lithi ke iBhayibheli yasiyaphuma seyixoshwa kulomlilo Yeah. lalelani bazalwane
akafanele inyoka ihlale kanti sibasile. Hey Nkosi yami. Ay, Abangiva basilwana. hey, Akafanele inyoka ihlale kanti sibasile. kanti kuyashisa. Yabathe yahlala yebo nokuthi hayi kuyashisa yasiyaphesha yaphumela ngaphandle lo sinaba salona sitobasa. Hey, Nangabe khona inyoka ayiphume, nangabe khona inyoka ayiphume, nangabe khona inyoka ayiphume. nangabe khona inyoka sikhathi sawo sesiphuma Hey, ngoba nyalo sesibasile phumele ngaphandle lithi ke iBhayibheli yasinenyoka nayiphuma yafika noma Pawula isandleni yasiyanamathela yashona ukuthi inyoka le ayinesimo sebandlululo ya, bandlululo lithi ngafaka namathinyo alo bese lithi ngiyagigeletela bese liyanamathela. kuthiwa ke abantu manje ngoba sebambona Pawulo isandla sakhe sesinenyoka ebesiyigigeletele lalelani basalwana isandla lesibasako siyalunywa inyoka. Hey, Siyalunywa inyoka kodwa sahlaba sakabasi ngeke sizilimale mnakethu inyoka kuthetha kulunga ngoba usandla lesibasako. hey, Ngoba usandla lesibasako sitakuluma tinyoka. Abethi umfundisi wami sibonasa imoto ayihamba danger tayikhokotha namba 2 ikosha bese siyabona ukuthi iyahamba le moto bese siyajika athi ke manje nangabe le moto imile diphakamisa inyawo dithi dichamele. hayi njalo yaphakamisa inyawo basofa. Wathi nangabe imile diphakamisa inyawo kumbona sikulomlenzelo le nkosami sisilele ngephandle engathi kawufika manje nje ikhandla lomnake thulele lapha Phela ku asihambe levesi lethu qhubeka mama. Lesive saseMalta sathi nasibona lenyoka inamathele esandleni saPawula samsola sathi lo muntu ngumthakathi noma saphunyule elwandle uNkulunkulu wokujezisa longudike akamvumeli ukuthi aphile. Pawula wamane wayithinzithela emlilweni nje lezi Naso imfihlakalo akalimalanga dzawo. noma le nyoka ingamlunga Ey lizike iBhayibheli Pawula wayithithitha ngela ikhathi yebo sinesaba ngoba yabakhona tinyoka Ya, letawuluma sandla lesisebenzayo kodwa la itandleni tethu uNkulunkulu ubeke amandla ukuthi tinyoka sitithinzithe nangabe tikhona la tinyoka basalwane sikhathi sato ukuthi tithinzithe sibisele ekhathi etiko thinzitha mnakethu ya, thinzitha ngavuma uhlanyoka esandleni sakho thubeka mama. Pawula wamane wayithinzela emlilweni nje lenyoka angakalimali zawo. Babelokhu babheke ukuthi bambone avuvuka Kuthiwa ke bantu ashayeka phansi apho. babekade babuke ukuthi hayi Jose imlumile nje sigathe ukuthi avuvuke athi akavuvuka ashayeke phansi. siyambona so ushayeka phansi kuthiwa babuke uyavuvuka babona isikhathi sihamba uyavuvuka hamba isikhathi uyavuvuka sahamba isikhathi Ya, qhubeka mama. Kodwa emva kokuba sebabheke kwaze kwaba isikhathi leside babona kungendeki lutho kuPawula bajikisa ingqondo zabo bathi lo muntu uNkulunkulu. Lalelani baselwane kunedini labatatenda ngathi Hey babale balawo sidosibongela muhla nje
akanawudlula leviki letaba basibone sedlula Hayi. ngoba uNkulunkulu lokithi mkhulu kunalo seveni Hayi. ubabone babana bazayi akunawuphela hour akunawuphela 2 hours kodwa mayivotha noma ilunyiwe ngoba uNkulunkulu abengathemena besabini basalwana sebesabini basalwana sadla lesisebenzayo sadla lesisebenzayo sitawulunywa tinyoka noma tingasiluma tinyoka kodwa ngeke kube nemandla etwethu ngoba uNkulunkulu nathi igama lenkosi bangoma Amen. uya emsini Bashwele baba, shwele baba, shwele